A rane od ratnih dešavanja su još uvijek bile svježe, a kuglice su spojile Bosnu i Hercegovinu te Srbiju i Crnu Goru u istu grupu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2006. Već tada se moglo nagovijestiti da slijedi pakao, pošto se u grupi još našla i Španija. Srbija i Crna Gora i Španija su bili favoriti za plasman dalje, ali Bosanci, predvođeni s nekoliko zvijezda Bundeslige poput Sergeja Barbareza i Hasana Salihamidzića, su imali svoje adute i nadali su se plasmanu na historijski mundijal. Prvi meč Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore odigran je na stadionu Koševa u Sarajevu. Meč je pratilo 25.000 gledatelja, a podršku su imali i gostujući fudbaleri. Za Srbiju i Crnu Goru su navijali uglavnom navijači iz BiH entiteta RS. Iako je bilo standardnog prepucavanja, nereda i sukoba nije bilo. Dugo očekivani meč je razočarao, igralo se na rezultat i završeno je 0:0. Hladan oktobarski zrak nad Beogradom te 2005. godine mirisao je na barut i sirovu napetost. Na stadionu Marakana okupilo se više od 50.000 ljudi, a ulog je bio monumentalan, direktan plasman na svjetsko prvenstvo. Na terenu su stajale reprezentacije tadašnje Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. No prava mračnija drama odvijala se na tribinama. U jednom uglu masivnog stadiona, stisnuti u ograđeni prostor koji je nevjerovatno podsjećao na kavez, nalazili su se gostujući navijači iz Bosne i Hercegovine. Njih nešto više od 1000 došlo je s nadom u historijski podvig svoje reprezentacije, ali su ubrzo shvatili da se ne nalaze na fudbalskom prazniku, već u zoni preživljavanja. Utakmica je tek počela, a već u 7. minuti stadion je eruptirao. Čeka Dule loptu, Dulja i Žigić! Nikola Žigić je glavom spustio loptu, a Mateja Kežman je zakucao u mrežu za 1:0. Slavlje domaćih navijača bilo je zaglušujuće, ali se ta euforija u sekundi transformisala u nešto mnogo opasnije. Kao po komandi, prema gostujućem kavezu krenula je nezamisliva kiša projektila. S više i susjednih sektora počele su letjeti odvaljene plastične stolice, komadi betona, kamenje, teške kovanice i upaljene baklje. Nije to bilo prolazno koškanje, niti obično navijačko prepucavanje. Bio je to sistematičan, neprekidan napad na ljude stjerane u prostor iz kojeg nije bilo izlaza. Svemu je doprinijela i sramotna organizacija utakmice od strane srpske policije. "90 minuta gostujući navijači su praktično bili pod opsadom. Ljudi su rukama, jaknama i šalovima pokušavali da se zaštite. Bolni izrazi lica, razbijene arkade i improvizovani zavoji od pocijepanih majica postali su mučna svakodnevnica unutar kaveza. Topovski udari su odjekivali, a gusti dim od pirotehnike otežavao je disanje. Medicinska pomoć nije mogla prići zbog haosa, a kordoni policije su stajali ispod tribina, pasivno posmatrajući linč koji se odvijao iznad njihovih glava, bez ikakve stvarne intervencije da se divljanje zaustavi.
Dole na zelenom terenu igrači su vodili svoju bitku. Nesvjesni potpunih razmjera horora na tribinama. Kapiten Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je tokom utakmice nekoliko puta od sudije Kirosava Sarasa tražio prekid, ali Grk to nije želio ni da čuje. Sudijski zvižduk za kraj označio je pobjedu domaćina i njihov odlazak na mundijal. Igrači u plavim dresovima su slavili veliki uspjeh, dok su oni u bijelim razočarano napuštali teren. Ali za navijače u kavezu kraj utakmice nije donio olakšanje. Satima nakon što se stadion ispraznio, oni su i dalje stajali u svom sektoru, okruženi ostacima polomljenih stolica, krhotina i izgorjelih baklji. Bila je to noć u kojoj je fudbal dobio pobjednika, ali je sportski duh doživio jedan od najtežih poraza na Balkanu. Rezultat od 1:0 upisan je u sportske udžbenike, ali sjećanje na Beogradsku noć ostalo je trajno urezano kao ožiljak svima koji su je preživjeli. Godinu kasnije Crna Gora se odcijepila od Srbije. Crnogorci su igrali u međuvremenu niz utakmica protiv Bosne i ponašanje navijača bilo je za primjer. S druge strane, fudbalske reprezentacije Srbije i Bosne i Hercegovine više nisu igrale. S obzirom na paklenu noć u Beogradu, možda je tako i najbolje.